This is the arrival of the members of the Ghana Traditional Council and the eminent chiefs of the Ghana state. Hello, I go chame. Your father chame ganyame. Your father many bufaya be your father and your mata frache or your father and your father bash. You. Your friend Iradon in our share Romana or Flanye Kemba Ghana Traditional Council. Yintokome Wakayobe Esha Gankusumbi Ni Sani Himeji Bina Metrashin. I'm a paibo, I'm a choman be Kuni Mofem Wana Hishin. No Bajeshine Wakachofe Bajeshi. You were Solomon cleaning ye here. About for Sedanshi. The war be me ne ke himaging Bahami egbe. Macha wulo me feni obi ene ni amechi amebenkewo. Ye hie ne no koni wulo monupa anye hie koni afo Sedanshi. Ni waka wani fi mu ajeshi. Ofa ne wulo me feni obi e chi anye benka wo ye hie. Yakusuna ulo mebashe wo dromo na agbene wo ba che wo awo ye fe ni obi ene kone yemu dani dan basashi wo ba che awo ye fe ni amechi amebenke. Ago chamekani meni mekadame. Ago.
Chemeke nyeme ni meke na me mena shime. Mena shiso ni maso na maso. Wabaloma wo. Wabaloma wo. E bama wo chwe dia fansa afia. Na ebuso bu mensa. Na o nai. Na o nai. Now, Vedada, Mebra, Shiche, Akeo, Odoma, Kimbi King, Amalo, Biamalo, Opia Mugio, Opetotro, Menfo, Menya, Menya, Chocho second scam left, Omber Timoto Alemlesaki, Agbon Yenio, Osachuku, Osanina, Oboto Quashio, Aclado, the do linta. Tete kliko la wete mama to mama afio kupu opia kese atancho nya wo ncho nya yi chanya sia jo mla kwa wo ya famba na ogbo kabliku aswechi chana gbaguma chakini gbagwa aso nta ko jo ba kami bunch of focho mashi no kabliku akuma no cho po chanya bi awula on chanya wa awula yi on chanya majan cheme ni ka kese bi fan awula on chanya wa wo ya awula imeji mfin ni obi ka wala afia me no lele mambi tete poni boke wala afia me no na chekwa na tralo efin boke wala afia me no na wo MC ske me na foni ni ache na da fitu alo efin boke wala afia wo fin wo no lele ngmene be ni gan ke gan to sha cancer na aka le gbi ya won afia logo e ba ni na we ko na ba pa gan Homowo e mama pe ajon shige ni bi baba o ngmene won ta mambi ya na akelele ngme gan ba je eni kusum fe mo nchi nibi ni wako afata here no pe wo che no ba yue ni ni no na fe ke no na fe on fe wo ba susuwe na won fe ne fo manye e fe hwele mu no wo fon fe komi no wo fe ni wo ka wo gan no ni je wo no ni agese no wo na agese e sa ko mo ko to nya ko fo kan so wo do mo fete so tete ka bo chele tete ye anwo so sante sro e ba no ka jon ajo no no afi fo manye no wo kusun fe mo na sisi je e fo manye ne na gbe wan fo manye na ko le aboyo boyo seru kata man to ko de ni ato ma sante ko yawo lo pe ma o se ko fo ti aso no ko fe ya du mo tesa no ni no ni hiyan gan na ke wo no ne hiyan gan ajese yi na cheme ne ba ko se bi e fe fo manye na no asusu gan ni epe na won susu e ne sa he fin he na mo fe mo na le magasi pon no wa fe ko mo fe mo eko na gbo tete poni obi oni fe mo na e ko asa me ni no wa fe fo mo na me ko fa wo mi akeko matu no arenti mo ko tu onyo to shi ache ye mo ne akebu atu en mo wo mi shi afi shi amla ye mi wo ba kwa ni mla na fa ne fe manye ni fe shoro ndo wa fe wono ni ka breku kan boto do ne fe manye awo ye to a manye bla o poto ambi nchonye ntenye ke to putu apla ka gbe adansula ki amolangba na pe ken foji ke na fosa ile makuli bi abo mare nya blue ncho mi ntenye nye ba ko nyenu o che mo ko woshi mo ko meni wole na mo fe ma ba ko na ke to ajo ni bi ko me mpo ne kile ko me mfa ma ko na menu na me mo mi no ke to aga o mashiko manye ni ena gbe wo ke shida anye atwa ko no aka imi to afa to amanya bla Aigo na ewulo mo ke o Accra shi ewulo me ka wo awo ye fe eradon ina she oba che for Muslim prayer ni money ba fe ha wo ji the deputy imam ke ha council of inner city and tribal chiefs le no hu ji Okankwe south imam igbe ji imam Okuta Badu oba chita wo chele ne ba ha wo Muslim prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد الواحد القهار خالق العظيم الجبار المتكبر العزيز الحكيم
الذي خلق فسوى الذي له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وابنا نمو وكان نكو فيو كجي إن ملامي كان بيامي ومسلم سي وين ما هلامي إن كان ما هلا بينامي أكاكلكي وقرآن كهوا no إفيان وكانوا نك القرآن يه نانمو إتشون بفوه كبا ni amba yoidasi obaka ni fio nanumo ke ibofu yaba na mekaba bu wo himejie o mancheme ko manyeme waye mo fia mo ni obie nanumo abu wahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ننم أجوفين ومن أنمو نكمل شامي ومبيله لنجة yan ibofuye bofue ni amembu ni biyahe ya hanumo wambia Allah kuni hang maning mlechane mie amba buohe wambia Allah ni imobonamo idromo ni ikaw hagame wambia Allah kunne ken dromo ne yan ikple ken hagame fe wambia Allah subhanahu wa ta'ala wa mancheme wa niga ke mancheme fe wambia Allah kuni iwaji ame eha me gbomo cho hewale eha me hewale na me ke domoshi na me ke twa ta me haga wambia Allah wa uromwe wa wayi wa mancheme fe wambia Allah kuni eye ebu amfamo الله أنا في مبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا وننشو مينشو بوجي شوفي بوجي وبلا ومن بيبو كوني أهاني في مونه أيانو أهاو وانجنشي كوبامي وباقبنا يوبامي نانو نامبو كوني أكودو وفين آمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم. Wakele shwan, keso leta majileko. Amen. Ye shiba mle fio mi hake nke fio ewo eba jomi. Kejenye nwoku.
Bonio Kohe, Asha for Leka Wonokumling, Achon Noni Ona Yese. Nkane Noko Yagbalo, Jeremiah, Wolo Icho Nume Nyokenehu, Kuku Niji Bawe, no Madam Oninke Sole, Acho Minilampe, Inomo Yense Tuntu. Eke, but seek the welfare of the city where I have sent you. Kuchomling Ninkebu Ete. Solomoni ehie hanakai kuchue. Solomoni nakai kuchue actually. Solomoni ehie nyeloi kenaka mambli efe ayano ni ameno yamling ona onoya. Ame sheli momling ona oshelimo. Ame jomomling ona ojomo. Ke oyemo kunyomo ni mo hefiko le ekaimbo. Shike mo hefilepe ni ekai meni yele nyomo. Moko ninka se ye ma e elea ke be ne yu o mi boleto e mango choye mango chi pako wo ye he shi ba mli mabinu wo mama wo ichi anshi ni wo sole okleje wonder bush lele keje bo cha chue yaka cha cha lo egbo odeme ni keje bo bu o man le hele yaka cha man hebulo eshion pe je ye wonye mona je ye wo hewalena eja ko yue mo le ke wonye wo ke wo ye fe mo acha wo ke le no ni netalo kome shibo dro mo falena nuncho won tu wo manche me ke wo yicho won woden wulo me wo ye won tu mo fia mo won woden Yehowa buwo he nuncho buwo he Yehowa kawo ite enjoy komepo laje shimon wo famo wona jin yo dromo ko mo bona atwa pe wono aka bamle e me ni ke wo twa ma wo bodi ancheteshi ni o ka me atwa me ni ke wo hu o ka me ahu me ni na ajikun lega hi e pata nuncho wonda boshi ake ohan ameyinto abamle kunin yeloji o Hewale wombi ni wombabo ye okunin yele hewale emli. Wapoje afe jomo. Womlimba afe jomo. Patubele ko akabanina woe. Noncho menekpe ne bole kusum ego bele wombi ni ohanye mesumo eko mefemo wongo ke waje manso ye woteyan kuni yeli afe wono moni a chule ne ke no fite mo abaye o la bodi enche mo le oto heko moni a pia yise akefe mo no koni ke heshiswe mo abanuncho mo le oto me ni twi etete shin Yehowa ta ametwi ya e ha e ko me fe mo abagama shin e ni twin jole afe wono no ni wo bi oji beni kusun le abana gbe e nuncho wonu ye mli e wo konji anu ajo wo buje mli e ha wo je ye nunu wo pa ni wo agbla fin abasue wo yin nyemi afe nyemi che afe che bi afe bi awo afe awo ni ke wo gbe na wo na me aha wo ngo wala won biene e jacob wo solimoto yi ni o ha solimo hito wo wole akobo woto yi ni o ha wo hito ya Jesus Christo ba me amen. Yo be usafo iradon moni nyenu egbe ke Solomon ngomo ne leji head pastor ke ha Believers House of Worship International egbe Apostle Abraham Lamte ina she maje makpo machon fio hena no bini na eba kpeshi ke nje wo himeje le hu akpo achon wo Kenya ba mmegbe ma boy wo modern ne papa ka le no na ya treshi e ku e himeje ke fam o fa ne maje she himeje no be wo ye asre chono Mantse niji ni kwa odonko the first
the second. Sorry. Ofa nyagbe ya de ko ye fe. Ino chamo no be otublo hu manche. Niji Nii Dodu Nsaki the second. Kenje shikeja be kuhue be we akumaje manche. Niji Nii Ayikan the third. Ino chamo no ganfe atofuche. Ni le no ji abula manche. Igbe ji Nii Ahene Nunu the second. Agbene huwe wonye gan akwashonche. Niji Nii Boy Kakadang the first. Wonye wo usofu pana. Ismo numa chele naka. Usofu nukpa gan fon usofu nukpa. Niji Nai Wulomo. Numo Akwa Mensa the third. Wonye Sakumo Wulomo. Niji Tache Wulomo denche. Igbeji Numo Ugbami the third. Wonye Kole Wulomo. Niji Numo Ukain the first. Keke weye clan Wulomo. Niji Numo Nikwe Amasa the second. Wonye ganfe agbanfo ache. Igbeji Numo Onfam free. Keke dantu ni wofen wole la keshi lante janwe. Ameche ji Nii Lante Utanka the second. Keke we ganfe asafo ache. Niji Captain Nii Kojo Nseni Mankata. Weye uchami ganfe uchami nukpa. Niji Nii Lai Kutufai. Eke weye gamanche uchami. Niji uchami Lai. Weye Sempia fe no ya mankralo. Nile noji the Senior Counsel for the Ga Traditional Council. Igbeji Nii Adote Chufache Kenklemo. Eke weye Nii Ajimankese the third. Weye Soto Manche ni igbeji Nii Usabu Akwe the first. Agbene weye o registrar ke ha Ga Traditional Council igbeji Mrs. Stella Amponsan. Weye wo assistant registrar le hu ni igbeji Smart Abe. Eke weye Jobuwe Mankralo ni le noji head of the protocol ye Ga Traditional Council igbeji Nii Afutu Afrakajan Kenklemo. Eke weye PRO ke ha Ga Traditional Council igbeji Nii Late Anum Tete. Eke koba Office of the Gamanche where the Chief of Staff ni leno huwe judge funu pana ye Commonwealth Court igbeji Lady Justice na yale Sarkodie Mensa. Keke moni sole hanwo le huwe tomobini njile ko elia Council of Inner City and Tribal Chiefs. Leji I'm a deputy imam. Le no hunji chief imam ke ha Okankwe South Popano. Igbeji imam Okota Badu. Keke woye ganfe jasefoi ye biene. Ofa ne nyofa woni ne ko. Ne radon jasefoi fe. Keke woye gan manyeme le hu ye wosatia gan manyeme fe wo kwafa nyofa woni ne ko. Ne radon agbene nke wo le hu Baha Wulome Nukpa ni na ekpeshe bi won pafa nyefa woni ne ko Gadangwe Wulome Keke woye awo ye le hu ye wosate a nyefa woni ne ko wo ye make owan woye you Makole na kai nyiradon you keke ninke wola umba ha wo municipal chief executives ni
afoni ni acha me na me na eba kwehia bi ene MC keha Koli Clote Bukpano niji Honorable Samuel James ni Ajetayoa eke MC keha Ayawa so North Bukpano Igbeji Honorable Mohammed Zakari eke Honorable Municipal Chief Executive keha Ablukuma Central Bukpano Igbeji Honorable Mariama Kale Amui keke we MC keha Ayawa so Central Leji Regional Minister MC Igbeji Alhaji Mohammed Kwe. Okay, representing the MC for Ukainkwe North Municipal, or a presiding member, Keha Ukainkwe North Municipal, Niji Alhaji Udai. Keke, were Deputy Regional Police Commander, Niji DCOP, Dennis Abade. Agbane hena no bi ni wofoni ne wo chenye nyeka woye ha wo ninyeba. The best is always saved for the last. Mancheme, manyeme, asafo acheme, asafo anyeme, agbanfo acheme, wo awoye ke hena no bi ko sofo ke imam swani na eba kohia bi ene. Wo sole no wo fo wo che eba kashi che. Wo gbode gbe yehe. Wo yi wo ke fomo meko me hima meko me sole yehe wo paje nsi wo ko e ti wo na ke e ba je nwenpe dan wo ni de ba hye no ni ke aje nwen la woni wo ni de hye no be mbokombo nye ya he wo de ga fe anyunya sanfle po wo kala swan nu fe ona lo nyoshi ohweyo ba kuse ni fe ni wakeleshan the king of the God state His Royal Majesty King Tackie Teiko Tsuru the second Nyairadon ni macho na ke higbene le hu ni nke da media bi fe ni na iba kwehia bi ehe Nyairadon ake no ofoni no wo chenye nye badamo wo ye bi ene ke wo ba ya wo hie wo ba receive wo welcome address ni wo welcome address ne wo ni akumaje niji ni ayikan iba afen egbe ami Ago chemen kenyeme ago ni men kename ejimi shesani ngene gbine hawo ake afile e ya loko e banina wo choko echu akuwo tako echu akuwo ngene gbikrede won penye ke ba bie koni oba gla afiyeli emi wochonye ye Ghana Traditional Council ya no wo buachi ye bi eni kenke mache be achefe omu no noni make keji lebi ne won penye ke ba bie koni wo ba susu wo afile yelihi keje ma dumo tagbe Homowo yelini no ke wa ba bie mi pe yen ke ba bie oni wo fe wo na bo to dodo ben ko memi no ke tu no no ko atu ni ga tete ako imama papa ni ebu le ene wo ke yen ba bie ni yen radon yo ni radon wo mene shitamone wo yemi kula ewo obacha no no ya wo hie
Shlau. Next, abagbawo. Niji homowo egbejiano tu. Ke kusumi ke nibi ni abachufen ke ha homowo. Moni bakpa na kan mi ngla mo hebo echon wo. Leji gan wulo mo nupa. Niji numu akwa mensa. Nai wulo mo. Mi gan ke ni me fe mi hamo fe mo manye ke usofo imams wo MCs ke Nai se ku na tralo fe ofa ne ke matu butterfly chef you mi nkpa fai camera se beni amedomochi wo ame fai kwa moji aka ko onyo bank wo e bi ne ke amenya ame shabo dugba mona fe ni owie mo ekumepo aka sashkon na me kofen Eradon inu yensa ke no fo bla no fe fe ole hu e kuna na onu chodugba omi chodugba amati bi ebo omi chodugba Fianca fen fita ni engo mo ekono ni yo na gba be yo be no ni yo mi di fianca ye gan kusun gbeja no to na no ni akayo si owo game no ni akena ke gameji wo ni je na kan ni je ke ni bi na se ni bi koko me fatai se ne meji oti ni akayo si owo ake gameji wo kusun ke wa fieli febe sane efiomi ake na gba ikome yaba oke me na waneje fio ni koton bi ake wo kusun yele wo afieli ene keni wo kusun na ke to efe na agba titiri e me pi ke ko eji matahun loko ni ke nyugbo ipan si chebele won ye Homowo mopo dani kenklen so mo tun bagamanem ni won ye Homowo no mopo dani kenklen gbo bagamanem won ye Homowo ne dani minkebo fe afowo afia onu oba nina ewo moko ni je mi yo ke wo ton kule ba yuele ekonklo mene bia na pene efata wo gbejano to ni abahana nagan ekusun ke emu yeli yekusun gbefangbe ke kron boni eyo ha kenklen wa fi yeli e ni di Homowo je gbiko melu tumoni eji osisi ke jo shiban ahun ka bi obeni abatoma e ka gbene wo gbena ni ye bi e be kuku omi e wo ba pa ne ke kusun ne aba pa hi mama e chenjon shi sani wole boni gan kusun e yo ha wole no ni e woni gwo ni bi komeni aka fe bona fe ni ke mokodumo se ni je gan yo fomo bi ni alo dangbe nyoni enu sisi ne ka fe tumo anyamukolo ne fe nuko ni esumo kenklen dani wo ba ye Homowo abanshi shibaji gbejano toni yo ni akesa madumo heke he kome ni wo fe wo kusu ye fe na kado jisiba ni neke bene mi ko ke di o fe mo eje nsike je me neke kusu ne mo fe mo ni fi oshiba mo fe mo ni du ma neke mene no fama na me no ameto kusu oshishi ke chon la fi efe kusu gbejano to na ke abanshipe enochi abaduma gbini ma ya shipon kenklen ni ji gbini dantu ke ma wo shipon gbile aduma gbile ni agwoho femu gbini adun ma apa abele atwade ayimi ablo ye he komepo aka sho na ni shishi he komeke òṣèlú bọ́ní fọ́ gbọ́ poch
Oba shami for ba fe no me fe ahi. Akenifu gbajanoto mo shida. Agbene nibi komeni di ni fiti oni eji kenken lomo. Ke yue mo sha. Ke yue mo ni ke bule mo nye. Ene me ne fe ne ke be ami afi. No na fi opekekeji ahioma. Asolio. Ke pa wenche ke wuwambi ke himeji afai. Ka le no afile ni hoe. Totomo ekome yaba. Akepa ifai. Jemeno asolio. Nike wake bio gbechomo ke ha wasa afie ni baba ni ejunoni ni efe omanye. Jemeno wasole wo ha mamu asolio ke bio ni bleku ane bleku ahweshi ha wo nike wole meko wo yi ame ya ame le me agesa na me keba wo kwa fefe ka me ke ko ibasha me bani papa me ha wo abio ni mo fi mo jayele fi ka me ko yon bi afe yon bi enyo aha me ni yo blofo apa ka cha me ka ko na ko wa wa me di boyfriend ni o ma me wo solo wo ha me she baby e boy ke wo kusunwe show fi o she wo solo wo ha me ni no ha ni ke mo ko bagampe e ba na ni ekeketi ke wo pa sole mo ne ge ni na me na ndon e wo sumo ni e fe to me ka na wo ba sole si mo me fata wo yi ni ke wo mfe kusun fe le pepepe wo ne ke gbe nyuma ko me ete ne wo hion ma eji kron gbini ni wlomo ke woyi ke chi kwa na tra lo e no ji beni won wo ke hion ma to mo ni wo nyeme muslimi hion ma ni ye be ne ma ba gbele amena ne won wo na gbele mo ji odada ke odada be shepe agbene abagbele Ghana ke ha ho ke ni beef komena chi na abagbele na ne ya no e gbese blohun gbese ke gan wlomo ke mo ja cheme fie ko me ye gbese blom yo dada chu asisi na shu odada mi no na ke kai na ke wo ma to enu ake lele ni achi ho fe mo na nwene agbekusu na agbele na e wo mo ko ye no ko fe mo o ba nyo fe o ba fe ho we mo ne si ye wa mra lo gbejan lo to hu ho fe mo hu no mla ye e wo ke popo e lo jugba no ba fe na agba ke aso dada no pe wo ye shian ate nkusu bibi komi ninu me wo jiele ninu eji won wo koso ani ninu wo feel your dada say ke afio dada no be feel ba hwemi ke ka gbe na ba bule nso ka bule nso gbe na bule nso ju fope eno ho no dan tu ba gba kon ke dan tu gba kon egbe na no chi enyo gan fe hu ba gba kon ye ne ke be na mi fe wo ya kusumi komeni holomi fio mo dani ene me ne fe yagbe ona ka gbe agbakon agbe na eno de teremo gbe ni abagbakon agbakon ho gbiso ha wo yo ha jayele ni ha jayele yele me pinu shishi ha jayele eji kusu ko na fe ha ji fe ha ji ni yo ga ni ji game kusu ni sia fe sia ni wlomo yo jen sia fe sia ni haji yo ke haji ase fe kusu na fio na ke fio ha haji ni ji gadan we bi ne no hu eji kusu ko ni kan ni game hu fio je no se eno je tele mo ho ni ji gbini agba kon no ni mo fe mo to le homowo si je gbile pe ji homowo ji kusu fe na fio no ji homowo si emi jilam ke fe ko ke egbe ke agba kon ho pe bi ho na agba kon aba so ni Mantse me ba so ni aba koto aso he ni sana so fa so ro mo ni ni yo hegbe ni so ani hu so ye kusu na ke agbena na so ni agbena ni hunu e anyon wo ye noko na cholo shima ne ko shima na ma ye mojawe
ama gamanchoshi ama sakumoshi ama koloshi na manai oshi feye na fio shigbini ashwan ya poto ashwan blaomi abamoshi mko abia ke mini je oshima edamoshi ke ha ekomefemu ke ha sumo dafi pe gamenyo ameka me mancheme na ashna nege gbine no niga ke won chefe baya mojawe mi ka solipe aye krokoto amayi amemi ni kama che bajo e manjo ke jo manjo pe ke awashi pe me ko chole sakamo me ko ka ba fo aye ka shi ni to ake awake oshi onya afile be ko oshi ni to aka fi alogo eba neke beni me ta flache me foji nyeke kusu fele ke gamanche na asenam ni abafo ahe abashi ashi gbo na gbeshi shi ashi ogbo ke sumo ke bule ya ke manche eba manjano na kan wona kan be ajigbini afi ona kan ni digbi ho no blaomi ka gbe na pe eno de chelimo khogba ake ngo wala ji noko ni emi nko niji anwo wala ahande ke be na emi hinti ke na gba ike be bibi ni oshiami woku mate nyem mate ke na ne me ate ke ko akucho ne ke hogba le bi ne ji ngo wala kusum gbeja no to ne ji gbi na ke sa ni anwo ni bi fe ne ba kekeo bona fe ni afe kome ni akebote afi hem anwo wala keche ke biye ni bie ton che no obaya che ngo ke fa ipa mu ko fa o pale pe e ke lehun enwu ekebo no etu ake ko che be na agba isa na oye ngo aloko nu pa ko be na agba isa na oye ngo shi ho mo fe mo ko ke mo ko pe no kele oju gbanju o kele bo oju gbanju sumo ke kron fe mo ewo bilebi ye mo fe mo no le o ba han le ngo wala maja cheme ha ngo wala maja cheme ha mambi ngo mambi un benko cheme romo anakan wa wa ye nakan mo fe mo na ngo wala na bisade yue mo awo wo fe wo shinle mi ake wo hishineke no ni afia logo ne ba ni na wo fe mo pa nyo ni na wo fe alon te dinko aka fowote wo sa fie wo hishineke no ne kwa ba ni na wo ka le no tomo ko meba ye wote ni wo le anwo na keke wo ke mi hu tomo ko yo gbe fun gbe ne benke mi ni mi hu ka ko bo ngmene engo keke wo hishita mo boni wo yo no wo hishi pofe na kan enne meji jomo yue mo ni wo bi o wo ha wo hi ke cheme ke bi ke wo ku me fe ni ba e wo ke jomo yue mo ni ebe bo na ke woni yo wo fe o me fe eyin shi jomo so ye mi ka gbe na pe ju ke ya kusumi ko ko me chalan hu ka shi beni abatuma je fe ko ba nya wo yu enne meji oti ni ke ma se hu pa mo fe mo fai wo boy ni futu wo te yake wo kusum fe mo je mata hu ni je noko ni ahi je musu fe mo ni shike onuogan no onuogan se sojo gba wa na ke wo kusum fe mo jo mo so ni kron fe mo ni kenye nta anye na wo kusum fe mo jo gba ko kan Genesis, Exodus, Leviticus ke mo ba Kings o ba na fe ye je e wo won pa fai wo game wo kusum no ha na wo game wo he mo ke wo yeli ke wo he waleji wo kusum no ni wo ja no ni wo le ji wo kusum no akefo wo lagbo no ji wo ni won wo ji wo kusum ke won pa fai mo fe mo ni ji gbo ye gan sipo no e ke wo aha wo e ya ke male po yu akeke wo aha meni wo sami ni meni anwo he gba aha me ake wo aha me bona fe ni bo hu jo mo ke sade papa abono wo kusun e mi boni wo tole fani wo gbe ye ni no fe no wo fe e bi e kron ni je musuni ke onu sisipe sanu ngo ne fo manje mo fe mo ke onda mo fe mo si tolo manya blao
banye. Okoni panija banye yise afupongo ni soja. Okoni panija banye yise afupongo ni soja. Na oplotu eneshien Homowo ni. Koyo rebi kefen Homowo ni. Shikano wobua ni ha uno che sami. Femo waka. Koklanti nuene yiku ese. Dukpokloku ni odu kukudabi. Na bele ba hin Homowo yi. Ke o bashian lelai. Ke ba shwe shayo patase. Koni ka howo nue atwe ko abo. Nue shwe shikun egbojo shaye me. Ni acha ntuma. Ke ba kwala te ya yi. Homowo ko bi te hia aka fi ami suwe kwano pe boso ponai nko ekpa woji ono nshoke ekpa woji ono na ka wa fun ya ese achi kechile eja ke lo buke la te fe klalo ni ameka wo la sun yaka shi mo wo nu mi ajenma na ga ko ma papa ibu eko e efe fe weke abu kente aba kompo ne kura mi wo ba ke aeko yai sakumo chuo woye wogbo ko le ndide woye wogbo e ba lo ekaba e ba a chekwa yue mu ene igbeji ni kwade intren irado. Thank you very much, Nii Kwade. EFL Nakpa. Hina she oyembe. She ngomobi. No fair fell. Ganfe anyonya iba fengbi abi. Ladies and gentlemen, we shall hear from His Royal Majesty, the King of the Ghana State, King Tackie Teiko Tsuru. Biasuma. 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 Bonio. Shedu keteke. Anangme, anate. Anangme. Gam. Nika kente yafa. Nika roro botako. Amaya. Okete chafadi. Bonio. Biasuma. Eshibami. His Royal Majesty, King Tackie Teiko Tsuru, Niji Enyo, Mantse, and the President of the Ghana Traditional Council, Fabiami. Afuache, na afuaki. Nung papa konu, ke poe na anu nyanso. Ekpo tomolebi hunu. Ne yaka. Na no ko be. No ka atwe ni edin ehe. No ko be na janwen. Na fale. Cafe mebo. Kemo bi loko. Ago, hey, Nime, Kename, Mantse, ye Ghana Traditional Council, Mantse, ye Gadang Bifen, Wohanyo Manye, Wowulamoy,
wo manyeme wo ya wo ye wo asafo acheme wo asafo anyeme wo agbamfo achebe wo choku notre loife wo ke o manye afina ya ne bani na wo obada chofie shin akachi hani afi ete ni bani na wo mene gbine engona akachi shitamo eshe ni efefo wo chenye bie ne wo penye ye bie nye fe ka dafi chaloi ni wo shie wo homowo kusumujin kechonye shidani abakane ogbejiano ni woto heje gan traditional council masumo mawe ni bi eten kohe no klenklen ji mimba jomo wulu ke twinjole ke hama fe ni wo afiyeli ne efe no solo kokura ni wona ni keje mi no ni je nyono mi cho igbene no ni ma je klenklen ni ma ha wa muslim mi foi barka de sanla barka de sanla barka de sanla ni amayaye ni amanu na amashwene fe afi melon ke twinjole basa basa kokra akaje ametin no ne hinfe aje amesatin na che foshon he ni anan ise kokra no ne je teno e yakenha wosomoy ke wo adafi chaloy nye ke wo wono ne ya nwen wo won panye fai ke ha wo so moye nye fu a wo kusun ne nye yi akeboa solimo ke fai pamo ni mano ajo ke wo ye hejole nye ye hejole ni nye ye hejole wo ye hejole ni won hwele nye nhwele nye nhwele won hwele e wo nye kwa na kan no ke ha adafi chaloye nyeka jia nyeheye wokusun femo min nyeka na nyagia simon nyeka wafia ekome ni woke wogano ga won twake machine noko kra bedon ta beni nyweto ni woto gbadia no ke ha game ni game fefe ekome gadang be fefe ekome ni won hwele ni ajowo ni wo bi nhwele na men ya school ni anake si gan ewo he no e machine twa no maniaba Wow. You feel Neheche Nemingo Neminjo Eji anyonya ke ha gan fe ka wonwe pe yo twi to shida yowa ke ha abiasuma gan fe che King Tackie Teiko Tsuru ewie mongomo ina share the PRO ke ha Ghana Traditional Council iba kan enuku fiu ye blofumi shi macho ne ke hegbene le hu ni nkeje onukpa kulauni legimoni ibadamo Greater Accra Regional Minister Najian niji the Regional Security Coordinator former DCOP Nana Opong over the forward anymore. Over former DSP, yes, DSP retired, I should say, Nana Opong, Leji, the Regional Security Coordinator, Keha Greater Accra Region.
Legimoni Ibadamo, Greater Accra Regional Minister, Honorable Henry Quarty, Najian. You. Be Kehani Camre say Anya Coblo for Legue. Mache Inyenupa ni le Najian Dumo, Neke Lebine, Aloshan in Make, Nii Late Anuntete, PRO of the Ghana Traditional Council. Press statement and Makane for me if you can have one at the Peter Lloyd. You find and one intro, Niga press statement and no Makane. You press statement by the Ghana Mantse and Ghana Traditional Council on activities to mark the 2022 Homowo Festival. Nime Name Ulomoy Woyi Asafa Cheme, elders of the Ghana State, members of the security services, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen. Mihanye Manye. The good Lord has blessed us with yet another year, and the Ghana State will commence activities preceding the celebration of the annual Homowo Festival. We have invited you here this morning to brief you on the activities preceding and culminating into the 2022 Homowo Festival. The Ghana Traditional Council announces to the public that the 2022 Homowo Festival will commence with the Shiba, that is cleansing the sacred farm, on the 2nd day of May 2022. This will be followed by the Madumo, that's ban on drumming and noise making, on the 9th day of May to the 9th day of June 2022. During this period, the Ghana State will fast and pray for rainfall, a bounty harvest, and good tidings. The Ghana State will also pray for the country and its citizens to continue to keep the peace, the love, tranquility, and good spirit. The Ghana Traditional Council urges the general public to take notice and observe the rules regarding the ban on drumming and noise making to help maintain the peace, harmony, and security within Ghana State. This shall include 1. All worship centers should confine their activities to within their church premises. 2. Noise making, including clapping of hands, the use of tambourines, and other musical instruments, should be avoided during this period. 3. The positioning of loudspeakers outside the church premises and mosques is banned during this period. 4. Roadside evangelism and the use of megaphones and other loudspeakers should also be totally avoided during this period. 5. Funeral rites and its related activities are also banned during this period. The 9th day of June 2022 will be the Udada, that's lifting of the ban on drumming and noise making. This will be held at the forecourt of the Gbese Banche Palace, that's the Gbese Bluhun. A task force working with the various metropolitan, municipal, and district assemblies has been set up to collaborate with the Ghana Police Service and the other security agencies to monitor, ensure compliance with the ban, and persecute recalcitrant persons who fail to comply. The Ghana Traditional Council shall further count on the cooperation of the various stakeholders in ensuring strict observation and compliance with the Ghana custom, practices, and usages. The Ghana Traditional Council, by this notice, entreats all persons within the Ghana State to comply with the month-long ban on drumming and noise making and refrain from making derogatory remarks about the rights, customs, practices, usage, and beliefs of the Ghana people. This is who we are, and we value our tradition and culture. Thank you all for coming. Afi o afi. Over to you. Sempe no ya mancheke ncho interpreter ningbla mi fiu ke ba gami. Ma bon wo modin ya be kupu mi be no ni wonyan nu aka ne
e bokoko akashi kusumi ni ba chonhie ka tabeni obaye obohomwo be no juno ni ipa ebochon ewi akashi be Tuesday alomake 2nd of May the 2nd of May 2022 Shiba Niji cleansing of the sacred farm nakai be na agbene wobe okay Shiba ejioshikeje 2nd May ake momin samu eji make kusum na afio keka agbene madumo no bajeshi keje the 9th of May Iwo 9th of May na baduma keje aduma agbene be noji the ban on drumming and noise making Iwo neken be na mi titru asafwe ni amefio somo ni amefio ho alo atwading alo ayimi ke tambourine ni efio noise fio akena kan be akeno ba kpasa fio agbene le hu meni ameka me speakers ba manja no na atwa le ho no le hu aba afuse ye neken be na mi meni hu ni amefio somo ya agbo na pie efi aka ka somo jin fe amemia mehie kuni ehi ame premises ona afi ni dede alo eblo mo ekaba bono ka agbene roadside evangelism many use of megaphones can be na make sure you mo wakako aka share you mo shimo who fimo they can be na mi akefa wo fi o ka agbene funeral rites niji be gbele he bejianoto make funerals ke ni yala ke ni ke ni no len sani akakpasashi eja ke be ne eji sacred period make kusumi fe mogbe ewo no fe no afiole ye hichemo gbena ne wo ne kendi bi na fe akaba akpasashi dan nyonko mepe ka gbena pe ne kendi bi na fe ba anya kuse e ba ko ni ake on the 9th of June be abashwe odada no niji be no ba fe the lifting of the ban on drumming and dancing wo kaji awo na kan awo madumo no alo afama pe abaji na kon dada chon akeshi ba agbene agbelegbe ni mo fe mo ba anye eyemi ni efe tamobeni kan efi ole ni inyenu bokokole ho akeshi be a set up task force ni is a joint task force between the Metropolitan Municipal and District Assembly say ka agbene the Ghana Police Service ni ameba anye kpukpa no na amekwa akeshi neke mlane alo neke be ne kusumi na atwo ne mbokomoko tom mlano keke mofe moke wo eha magiache ma kusumi ni sana afi aha ma obesane ekukufo mi ne radon ofane agbene press ele hu omi akeshi statement ne na aka ne kaji agbena mofe mo ni tawo kwe ibanye na inyenu nupa niji ni anu koni efe copy eko available ihanye kaji akpale hu eko eke ashina fiwe agbo na wowulo meko alo majiache meko ba fi available eke sajen fuel onya ba bibi ya me amba hanya yeto ya agbo na ejen wo heneshe yo gbele hunka ni keji mfoni jinkume ni media le umba asmondesha keji akpa ambana na kan hegbe koni ameshasha na mfoni efe ejemi hineshe nko shida ha he shimo ganfen atofuche ni le no ji sempie manche le no ji abula manche ufane abula manche ganfen atofuche igbeji ni ahene nunu iba ngoshida iha kenkle mam ngoshida maha opeleje ake wolutu moni wobafe mo wokeba na agbe agbene mada deputy regional commander unshi again wochele ne iba kwa wose nini wotawo ne fiye ne ya ne iba ke regional commander meni gba wona
na akamaye mangoshida ma wo MCE se amewa ke ameba na ma amele noni poten ni hani wochon gambe na ke ame wo spon no le amekwe ni la kan shiwo ni wo ebi ene na aye no agbene nke shida ba wo wulomo lupa ke wo gamache wulomo ife ke biene na meba na mba wa ni noni wota wo shi ene ni wo shi mada manjia me ke manche me wo wan woye imams osofowe asafo acheme aswa nyeme minda nyefe shi mofia moni no obanu ye bi ene mene ko te pe boncho o esielo no wa no nu o me anu no ni poten ni wo ba fe mene madu moni gana alo ni ga ke traditional council ke wo kenya anu wo gbe kogo ti oko eke nye iwa don yo ni abola iradon masmoni matimi le hu eko akachi be ban on drumming and noise making tax force ni ba chunu yen ba na akachi asafo acheme le hu yemi eko nye ba na amejugba ni ameba enforce the custom ne ame in collaboration with the MMDA say ke police for bona fe ni bini atoyi ake sani kusumi jian ale ibale na kan no madashi shida ha yowa shida chofi woke wonuchu monda banagbe shi ni ma fele media bi ele hu eko ake shi right when we close there would be an opportunity for the media to engage the chiefs for any further information or any further interaction for your sound bites and so on. Also, I'm informed by the registrar that there is a provision for item 13, some refreshment for all those here present. So right when we close, we'll crave your indulgence to give us a few minutes and we shall make available some refreshment for you. Danny closing prayer baba. I mean I know ke anuma wo MC for Ablekuma North Popano. Niji Honorable Kofi Ofori. Yes, ofa na fon wo ni neko. Eradon. Ina bukun ekwenle akoba. Ofa na le no ke MC ko ye bi eni wo je kuleku yo eradon Honorable Kofi Ofori. Agam yun check ngbe ofa ne question alo sanebi moye mi yu akeka akpa ye tu emi maja cheme ba hifen na ba ha fen eto ewo ofa ne keji akpape media men ne ba nya tuwo ye nya ba logo no nya tuwo ejeme afi klalo na ba ha nya sane fen eto acho mi Emmanuel kokwe clote madanye shi you over the naturally then ma boy egbe no ba US ani manche ma egbe e won naturally yo mambia iradon nche sane yaji na he na atwahye ba atwahye the was sanji bi mo fe
ka ogbena wo ke media fan ba ya chume mi wo ba ha saje fan ayeto o fa ne o yo no ko po yue o ko mi to botafla che ko ni o gbla no ni ke trouble ba ya ganji no kashi me so mo bi afia me promise say no ji no ni wo ko won bibo e yeah hello o fa ne kakemi je mi le chen wale nke chuo ni e wo bi na ba ku do mi na kan mayale era don yo o fa ne no ba je hie o sofo ko so le han wo ni eni acho na akeko je no acho akeklik yoshi ne ko sofo ne isumu esaniwa eja aka sumo gan asaniwa o sofo ni ka ehie enyo ehie mo mi no be eke gase ewo mi no na akeka ewe le hu e je ni ewe kan chele noko alo ewe kan bobla shi ewe no na aka gan kan tu no eka weko eka wa click shi Apostle Abraham Lamte Abraham, our closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Name feel software. Praise the Lord. No make. Ke inu mohu shebi ke salamu alaikum. Wo make nyofe. Praise the Lord. Jama'a salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Shida ke yijiemo ahanyongbo. Wanda Yehowashi akeleleng eke wajeshishi mi eke weba nagbe nsufu nukpaku ke mi akeke ocheme eke bani abaye ni anu ni glasi ejwa ayeko anuko ewo nofi ano ni ya ano efatahi ke ha emu yeli ewo nofi ano ye emu nya awosolea Wondaboshi nyongmo tobi wonjie oyi nyongmo tobi wonkamfobo nyongmo tobi wondaboshi Nyongmo tobi wonjie oyi nyongmo tobi wonkamfobo nyongmo tobi wondabushi kajebu namofe shida ahụ gbe Yehowa leleng obu osolemoto ni ha asolemoito ha gadang mi adamoshieko ha anonyang aba eko ha eko mefemo aba eko ha tomo kehesha eke aba eko How you mo afe ekome Nika agbe no fia no na Wo afe ekome Ye walamling Nwoke shida ha ogbe Wondaboshike ha niga Wondaboshike ha Manche menfe Wulome Mo fie mo nikele damoshi Wombibo Yehowa zebaut O ha wogbe ekome Chui kome Haga dangbe aka wachui no ni wo trishe na ni mfen abamle wole ake wo pe ko ye bi wa pe ye mi hye ke nyamo ke kuninye limli ni wa na ke ateki no ye Yesu gba mi amen.
Yo, Niga, Nime, Chemeka Jeme, Nye you are don Chikomeko. Fiaka Heni, Umane Shebiane, Waka Benen Chuma Banabi. Niga Kacheme, Ke, Waboy, the one in Naka, the feature, I'm a Clebasha, Infoni, Clebasha Infoni. Kawa Bida, Niga Kacheme Baya, be a chuemi, Kuni and the feature lawyer, Abani Name, Kuni, I'm a Sanjay Name, your Namaka be. Kuna be Namena Najimo. Or you find any Batashi, Kuni, Niga Kacheme, Awameno. Kuni and the feature like our boy, where I know my shampoo. Or fine, Sanatrash, or Oabi Numo Nai Neji Numo Aquaman Sanijate, Kuni. Ako Chameka Jeme, Nii Mekaname. Chwa manya blau. Jowa kwe kome. Chwa manya blau. Nii me fen radon, awo me radon, wa wo yen radon e. Fen radon, mambi fen radon. Ako Chameka Jeme. Chwa manya blau. Jowa kwe kome. Chwa manya blau. Cheke mi ne show.